Anya laki din! Ay, sika ba kayam ti masabat ko, Luis? Ay, ni tata mata, day taka mananat ko na kuan. Luis, sa tinagan ko, sana Luis, anya lagit din anya. Anya, lawag. Un manlagain. Luis, ano Luis, ah? Umayak kumay dya balayaw. Ay, nasabat ka ba? Iso nga'y baga ko, tigagara. Anya day tatata. Blowout gabi ni Darlene nga po. Ito nung Miyerkules. Ay, umay kayo kuma. Tadamo ba sita sa ganami? Apo, dagita mati kay kayat ko tata. Wat-wat ko naman. Wad, iso ga umay ka? Umay ka nga umay, wad. Uwan tata. Amo yumitan. Tunggal adda pakiwat-watan ket sana mabalin nga awanag. Masapol nga adda at tata. Always present ang Luisa. Basta may papanit ti wat-wat. Ay, day taman ti pakiwat-watan ko naman. Malagarod. Wisem to garod dagiti kakabalay mo, wad. Nagruna ni nanang mau. Tayo nakpay di tadaya. Inakawisan dagiti tatao dita. Aywan, tata. Ay, katuan atata, umay kami. Ay, hadyaman nak. Very good taldeng duyog. Awan mo siguro ti papanami ti day tangal daw. Awan mo tata, iso ang makaumayak. Nasayat garod no kasta. E di mo liplipatan nga awisan dagiti kakabalay mo. Wan tata, awisak dananang kan tatang barang kayat damot ti umay. Ay word, awisan mi na. Ibagam tumutlan ka dagiti taduma kaaruba tayo. Tapno umay kayo amin. Dapat ba sita pagsasagwan tayo asaga na bay? Wan tata, agyaman ak una iti panangawis yu kada kami. Wan mare, imay mutla ang hijibalay mi. Kat, mapanta mare? Mapanta, wat-wat dayjay. Mabalin kit di asaan. Ngam si kaman, amang ano ada papanam no Merkules. Ay, no. There's none. Awan mare, iso ang mapantagid di magiwatuwa. O sige, dagasin nak tungarod ijibalay mi mare. Un mare, masapsapat ta. Tapno tumulong tangagluto. Wan tumulong ka pa nga garamit iti pinunag. Anya lakit din. Oh, syempre, ako pa. Basta pinunag. Ay, sus. Siyang ti mga ramid ko naman. Papanam ngay, Mare. Nagsapa ka, mate. Ha? Ay, ikwa. Di ta balay da Karen. Dagasak tamapan kami man ije balay da tatakarding. Ah? Apa, Ijay? Apay, sana kayo nga inawis. Kento ito ang aldaw, ti pa nag-blow out ni Darlene. Di apo ko na ngay. Ah, aywan gaya man niya. Itagayam nga aldaw day, Jay. Imay mat idi na minsan nga aldaw ija balay. Day taki din wat-wat. Ti mapantay day wunan. Oh, si kakit di mat mare. Saan madadagas da jay? Anya lagi din. Saan ba't kit diyang? Ala, kayo latan Mare. Ah? Saan ka nga rod nga umay? Saanan, Mare? Da kayo latan. Sanak nga interesado iti watwatan. Makagatang kan makaluto aklat tamat no kayat ko tiyag sida. Nasabat ko itay nana. Nagsapa nga rod. Mapan na kano dagasan ni Karen ni Jabalayda. Kasta ka day, kat apay si ka, saan ka mo't amapan? Oho, saan nana? Saan nakakas ka dakwada at tila pakiwatwatan dalang ti birbirukan da? Anya,
Iswa kitaan nyo ti bagbagida. Lumukluk magdan, gapo iti kapapalanit da. Kas dalaki, di drum, gapo iti kinalumag da. Si kaki di mo, Belen. Awan mo dakas na. Anya nga awan, isukit di ati nakababain. Lumukluk mag, gapo iti watwat. Kas dala ipakpakaam mo nga awan makanda ni Joe nagbalay da. Iso amang namnama dalatan iti pakiwatwatan da. Anya? Iso dalang ti amok alumukluk magapo iti watwat. Ay una yun aya. Anya laki din. Pimandamat no awan makanday jo nagtibabalay da. Hindi. Apay, agawit kayo. Ay, tata, agawid kami, tanalpas meten nga ininawan mi, dagiti pinggan na nausar. Babit lang. Tabang isuputak iti wat-wat yun. Ha? Aywan man nga ro, tata. Nangan kami mutan, tata. Mala, bagi suputak. Tanda isang petyaw, iti babalayaw. Para ka nagiti sa adan ako umay. Ala, makaamo kayo, tata. Agyaman kami unay. Ne, itay bigat si kala ang tinasabat ko. Ngam ito, dua kayon, naggagapuan nyo ngay. Ha? Nagapo kami alaki watwat mare. Apay nga saan ka nga imay? Ay na, sa anak nga agraraman iti watwat anya. Ha? What? Anya lakit din. Kitaan nyo man tabagbagi yo. Lumuklukmag kayo, gapo iti kawawatwat yo. Anya ko mati nakababain nga iti dayjay. Oho, si kagit di man. Iti kaano man, saan na nakababain ti panakiwat-wat? Ha? No lakit di, ta inyayabda. Ha? Husto ni Luisa mare. Saan adakas? Lakit ti, nagayab jay nagpapaskan. Ti made, jay mapmapan asaan mo't anaawis. Ang lakit din. Unay lakit din na karin kan bakla. Ay, makapaulag na talaga. Kas dala na bisinan. Wat-wat sa lang tinagyan ti panunot da. Ha? Apay manen ba kay? Anya manen agapo at katawami da. Nasabat ko ida itay. Ada imot da wat-wat. Napandamanan na kiwat-wat Kay anya ko mati nakakataway ti daytangay. Kasanumat nga men, lumukluk magdan gapo iti wat-wat. Ipadlaw dalaunay nga awan makanday jo nagbalay da. Dayta ka man ako na akong bilin. Ibagam ti kasta, kit uray si kamay. Awan makan dito yung unag ti balay. Sumangpata ka naggapoy di bangkag, sakpay lang taglutaw. Anya, Imbis nga gasikaso ka dito yung unag ti balay. Dayta mo mapan makimarmaritis ti mapan mo aramiday. Salbag kay day. anya. Kita aman day talangan. Kumut-kutong ka pa yan. Gaputa maliwliwayan pa yan ti mangan. Gapo iti pan nakichismismis mo. Na. Madinsamad tanday ta nga ibagbaga, tayo abelen, nana. Ay, kat madi talaga Nagkalasan nga ugalin na. Anya lakit din. Lumuklok magkami gayam, Gapo iti pan nakiwat-wat-wat mi. Isumo ti umay na ibagbaga ditawi. Ay napo. Ay nasaysaya atin lumukmag kami. Gapo iti wat-wat. Ngamtay kimutong. Gapo lang tamakumi kumunay nga agbambantay iti biyag dakin biyag. Nay, iso kumamot ti ibagak dayta. Ngam na ibagamutan. Ay, pudnoon ay timbagak sana ya. Kitaan nyo man da langan na. Ay, na. I cannot explain. Ay, no agangin itinabigsa kasla maitayab. Kat papanan na ngay ngamin no saan ako mutong.
Numapan makichismes, kat abutin na ti may saldaw. Uray saan amang mangan, basta adalaang ti makalap na at chismes ti daduma tattaw. Ay, nang nangrung na nakababain da dyan nga aramid nana. Nasaysaya at pa'y tiwat-wat abang bantayan. Ngam tibiyag takin diya ganya lakit din. Ay, husto ka iti day nga imbagam. Naimbag pa iti wat-wat asip siputan ngam ti biyag ti akin biyag. Naku na, nangarod ka no, alumukluk magta. Gapo, iti pan na kiwat-wat-wat ta. Ay nga man niya kuma. Anya ko mga minaya ti parikot na. Saan mo't adakas ti mapan makiwat-wat. Isukit di ati dakas. Tati biyag ti sabali a tao ti bambantayan na. Isukat ti ko na. Unay mo't ni Maribelin. Kasta mo't gahan ti bagbaga na iti liklikudan ta. May amo na, nasa ng pakiko. Basta siya, mabsugak no adagawis kanya kamapan magiwat-wat. Pinunay ko naman. Isumot, kumparakan ko na ang mabisbisinan gapo iti saan napan panangan. Aywan gayam, mapantantuman kit di manan ija ayan ni Kim Inton Sabado. Birthday na kanukat, inawis nak, mapantamanan, wat-wat manan ko naman. Nay, da kayo manan? Ha? Aywan mare, mapan kami manan makiwat-wat. Intayo ah. Oh, hada ka di parikot mo iti pan na kiwat-wat ni? Awan matkit, nay. Ngam, kasla makadkadlawa nga mingkat. Huh? What are you talking about? Kasla day tamat la pakilanitan yun, ti bambantayan yun. Oh yes, katuan. Why? Do you have any problem about that? Ha? Ada problema? Lumag kayo pa yan, gapo iti wat-wat. Anya? Hoy! For your information, tapno ibagakan ka niya. Nasaysaya at palikit din ti lumukmag, gapo iti watwat. Ngam ti kumutong, gapo iti panangliway, iti panangan, gapo iti panagbambantay na iti biagdakin biya, ganya lagi din. Anya? Husto tinaibaga ni Luisa Mare. Nasaysaya at tilumukmag, gapu iti watwat, gapu tamakan ti bambantayan mi. Kumparakan ka. Biag ti akin biag ti bambantayan nga uray la iso ti pagkutkot to nga. Ew! Addan to lang taal daw yun. Nay, agong ungit ka asin mang pait. Asino man ang tikinaguram ni takalsada ya. Dagijay man do ako laang. Dakaren ka ni bakla. Bakla na alas ti rupa na. Apay manin na ya. Ibagbagadakit din ako mutkutungak ano. Gapo ta maliw-liwayak ti mangan. Gapo iti panang bambantay ko iti biyag ti aking biyag. Salbag daki day. Asino da kumangay amang ibaga kanya kiti kasjay. Awan nanday ti baen. Kit pudno mo ngamin. Iswa kas tao na yapong tutmaw, gaputan na paiswang ka. Anya lagi din. Anya? Kayo may. Kita man, naggapo ka man na niyayan ti kukumare, anapan na kichismays. Saan ka anamigat? Kinangal daw. Inal daw lata nakasta ti aramid mo. Sumardeng ka, no di mo kaya't asik iti pang ipapasak iti pungtot ko. Salbag ka. Anya? Ay na, imbes nga agsakit tinakam mo, iti imbagadakan ka. Panunutom kit di ana imbag. Ha? Agasam man nga minday tang aramid mo. Rumor ka iti balayo ang masapa. Saan ka pa'y anamiga? Mapan ka makichismays. Agmalmalom day jayan. Malipata mong timangan nga pula ang iti kastang aramid mo. Eh, nana. Sa ita,
Dilawom da bakla ken karain at di agpawat-wat laang ti bambantayan da. Ken lumukluk magdaga po iti kapapalanit da. Ay nabilin nasaysaya at pa'y tiwat-wat asiputan. Tapno adda pa kairanudan. Ngam tibiyag ti tattao amapan mo banbantayan. Awan sir-sirbi na. Di ta kay manlangan. Awampay na saya at amay bagayo mo. Maday ta, agsakit tinakam mo. Gaputa mapaysuan ka iti maibagbagakan ka. Anya laki day. May samot day dya abakat mo na. Nagalas dagiti bagbagana. Ni, taoray di bakit eramraman mo matay. Kasanumat nga men. Imbis nga isakit na ti tao ngam saan mo. Tila may bagbagana kit ding. Anya tila ibagbagana mo akong kunang. Hustaw dagiti imbagana king ka. Napaisuan ka lang, isuakasta ka. Anya? No ti panagkunam, ket adda ti mangisakit king kagapoy ti kasta nga ramid mo. Awan, bilain. Pulos, agbakbakit ka kasta. Agbambantay ka iti biyag ti akin biyag. Tapno langad na may marites mo, iti padpada mamarites. Aha! May sakamat! Awampay sir-sirbim nga asawa. Di nakpay ammo mga isakit. Di ta ka manlangan. Nako di jayan damari Stella. Masapak amapan, tapno siyak ti umuna amang damag, no anya tinapasamak ken ni Bernadette ken iti lalaki na. Ngay, bigbigat pa lang, saan ka pa nakamurmuray, rumor ka man ay. Adang arod dapat tagapapanak. Ay, una yan. Yan laki din bilay. Saan ka pa nakainaw? Saan ka pa nakaluto? Iti pamigatan. Rumor ka man na mapan makichismes. Ay! Bigbigat! Sumardeng ka man! Hala, pumanaw ka man latan. Ingkan no sa dino ti papanam. Anya? Alam kay di amin na nakawas mo. Tayjay kan nga agnaig. Ay, nabnabsuga ka talaga, Mare. Oray siya nga rod, Mare. Adoonay di sagana da Maritina. Oh, nagado tinakanta ijay, nga madupay ti impayawid da kadata. Anay ko! Anay ko! Ay na, nagsakit na talaga ti tiyan ko. Oh my gosh! Nimot bilente at da ijay igid. Apay man. Asita ganta. Ne? Apay yan? Ada ka matito igid akas lapimpiman. Nagsakit nga rin ti tiyan ko. Anya? Amangan kit dimot no saan ka ngamin anang nangan, nagapom aya. Nagapo ak ijayan ni Bernadette. Napan ka man nakichismis, Siguro, saan ka anang nanganan niya? Iso akas taunay, asakit ti tiyan mo. Ay, huwin nga rod, Mare. Ay, naapo. Dayta, timaganab mo. Ala, umlatan day wat-wat ko. Kanamon, tadda pamigsa mamapan manan makichismis. Ha? Kitaan na kami. Wat-wat ibambantayan mi. Iso apalaging malusog at busog. Ayam sika, abiyag takin biyag di maban mo babantayan, agsakit ka pa yan, gapo iti kinakutumon, anya lakit din, Di ta ka manlangan. Aday ta, sikan ti mabain ita kadakwada. Lakay. Kanayon mo ida, katawaan ken uyawin, awat-wat lang ti aday ti panunot da. Lumuklok magda, gapoy ti wat-wat. Ngam isuda mo, tinakatulong king ka. Ay, huwin nga rod lakay. Gapo iti nakaro abisin ko itay. Naulawak ijaigit ti kalsada.
Imbaglaangan ata dadaadwa. Dayta ti kita. Naimbagpay tanayra na naggapuda ijawatwatan. Isong adamakan nga imot da. Iso timpakanda kanya. Ita, si kanti mababain ka kada. Ay, una yun nga min dayta nga aramid mo. Pangasim man tagbalbalo ka mo tayo, Belen. Wan lakay. Promise. Agbalbaliw ako na talaga. Kan manipod ita. Saan akong amapan makimarmaritis iti kaaruba. Nasaya at napanunot mo dayta. Dayta, ti kasayatan ngayon bagam. Nyalaki din aya. Biling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nay, nakagatang ka matitibaro akawas mo ba kay? Ay, wala lakay. Gimatangak iti baro address ko. Tapno addaman mati usarak amapan agsimba no kwa. Agsimba? Katuan lakay. Oh, apay akas lamas daaw ka. Ay, mas daawak ka. Tasigod mo't ngamin asaan kang agsimsimba. Si kakit di mo't lakay. Agsimba ak adi. Wa! Katuwa na. Sapay na kumangarod Ta iti pa nagsimbam, ket mabalbaliwan dagiti saan anasaya at nga aramid mo. Anya? Uwan mo't bakit? Baliwam kuma dagiti nagalas nga ugalim, ta saan anasaya at akitain ti tao, ama nagsimba, ay ngam nagalas may ti ugali na. Makapalik man, dayjay Amir na mare. Ha? Taapay mare? Kundi post iti Bible verses iti Facebook. Wan nga rod mare. Nakitak matla dayjay. Nakaskas daaw nga rod. Itaman pa'y akas jay ti ipopost na. Kundi post iti kakasjoy, ngam nagalas mati ugali na. Isupay Post a post, ngam di namet may apply iti pud na biyag. Anya lagi din. Bay amon iso ti pagragsakan na. Ti agpost iti Bible verses asaan namot amay apply iti pudpud no abiyag. Anya mo tanda iti ipupos ni Junya bakla iti Facebook. Anya ayaday tamer na. Kada agpost, pasigmat a memes a nonsense. Isulat makitkita iti wall na. Anya? Awan pa'y tinasayaat nga ipos na mo't. Nonsense a talaga. Di pa'y maka-ipos iti Bible verses akas iti pupos ko. Hay, una yan. Kat, anya ngay nga rod no iso ti pagragsakan na. Si kakit di mat. Ay na, nonsense nga road na. Apay, di yu amo ti kayat asawan ti nonsense. Awan ka is kan na dagiti ipupos na. Ang sa bagay, saan matkit di anakaskas daw Tauray iso amis mo, kat awan ser-serbina. Anya lakit din. May samot da di Luisa. Awan talaga tinagdumaan da iti da di abakla. Nay, apay manan aya, Luisa? Kitaam ngamin dagito'y ipopos na iti Facebook. Pasigmot a nonsense. Anya? Memes nga awan mo't ser-serbina. Ay, unay kan bakit? Amin matlaangan kat pakibibiyangam. Anya ngay nga rod no isumot ti pakaragsakan da. Malapdam nga rod. Saan ko amalapdan? Ngam ibagbagaklaan nga awan ser-serbi dagiti ipopos na. Di kalat ta ida baybayan.
tasaan da ka mat apakibibiyangan. Ne, apay ngay, kasla isupay kit din ti sakit mo. Ibagam laeng no aggusto ka kin ni Luisa, taamok la! Anya? Ne, kunak man no agsimsimba ka. Apay nga akas ta karugit ti panunot mo. Anya lakid din ayamir na. Ti panagsimba, sana kasta ti ugali na. Tandaanam day ta. Nooy, opay, anya ko madireklamo na ano pa si memes ti popos ko di Facebook. Ang mumatan ni Mirna, agsimsimba nga minan kat, iso adilawan na dagiti ipopost mo. Nonsense ka no amen. Una yan nga ay, no siya ka may isa. Awan serbiti ka na yun na pa nagpo-positive Bible verses iti Facebook. No sana mata may apply, di po nabiyag. Ay husto ka iti dayta nga imbagam. Anyat sirbi na dagiti ipopost na. No iti pudno abiyag kagdakas ti ugali na, di ba? Katuan mat na. Uray man no, minuminuto nga agpost iti Bible verses. Kas kada dinumingo ama pa nagsimba. No dagas mati ugali na. Ay nako. Amangan mat no ti Facebook account na kidi ti mapanigay langit. Anya, sika talaga. Ay pud no matibagbagag. Iso ano maminsan tumanan akas jay ti bagbagan na. Ay sois. Ibagayo asa na unay. Tama nga no umuna nga umuli ti Facebook account na ijay langit. Anya, Wen, no ijay langit di pa panan na. Anya lagi din. Kung naklaki din no, sino ti masabat ka? Si kamot gaya Mirna. Ha? Ay na, nagpintas mo din day takawas mo. Kasla kawas ti nakadaldalos at taaw. Anya laki din. Ay no, nagbayat. Anya? Papanamngay. Mapanak agsimba, tata. Intayukit din Ay kwa, no maminsan tulangan Mirna. San pa'y nga ita? Awan day ta maminsan. Aginggang awan ton. Lakay kayo, ngundi kay pa'y agsimba mo. Ha? Apay, saan kayo amabutan? No saan nga ijay langit ti papananyaw? Na, hanya ka din day ta nga ipagbagam. Apay nga akas tamot din ti kastam nga gaways. Ay na yan. Pudnumat nga minti bagbagak. Lakay kayo ngum di kay agsimba. Tunggal Domingo. Adda kayo laang dito nga agkaiwara. Anya laki din. nagawan mo tan abain na day ja Amirna. Uwan nga raw ka ba, guys? Lakayang kang binagaan na ka itikasta. Anya laki din. Awan mo la serbe na, akanayo na mapanagsimba. Gaputakas jay mo, tiyaw gali na. Ay pudno day ta. Useless at talaga. Kung Desemba, post pa'y apos iti Bible verses iti Facebook. Ngam di na mga ron may apply iti puno abiyag. Anya laki din. Iso day ta ti kunakmat laeng kabages. Iso ama kaulagak iti imbaga ni bakla kanyak. Amangan kanuno itikas jay nga aramid na. Ti Facebook account na laeng ti mapan ni Jalagay. Ha? Anya? Nalabos ba? Pudno ka ti tinadamag ka. Bakit? Anya mananday ta. Anasabat mo kano nila kay Pedring. Ket imbagam kano asaan nga agsimsimba tunggal Domingo. Ken addala dita nga agkaiwara. Kat pudnumat. Anya lakit din nga. Kita mo nga mina. Tunggal aldaw ti Domingo. At dalaang dita kaarubang agkaiwara. Unay kamatan, Mirna. Ay so, sa wandakas itimbagakan kwa na. Anya nga awan. Nagawan kit din respetum iti lakay akas kenkwana Anya?
managsimba ka ako nam, ngam kastamot ti ugalim, nagalas, nagdakas. No kastamot lang, nasasaya at pa'y nga isardeng mo, dahil ta pa nagsimsimbam, gaputawan matla Serbina. Ay saan? Agsimba aklat ta. Si kalaang ti kasta, kundi simba, ngam, nagpunipunan mo't iti sana nasaya at nga aramid. Apo, kundi simba laang dayjay babae. Agsimba tapno laang makuna ti tattao nga agsimsimba, nga uray mo't dakes ti ugali na. Oy, supay, Uray man no inaldawon na ti mapan agsimba, kun inaldawon na ti panagpost na iti Bible verses iti social media. No nagalas mo ti ugali na, di awa mo laang. Ibagagtuman kan kuha na dahi ta, numara na Ibagang, tapno maamiris na. No, makaamiris, Agsimba iti Domingo, ngam no Lunes aginggat Sabado. Day tala mapan agchismis, ti amunang aramidan. Ay, anya lakit din, nga ugali na. Oh, makapalik nga rod. Agchismis iti Lunes, aginggat Sabado. Ngam no aldaw to di Minggo. Nakadres iti puraw ama panagsimba. Day kaslaglang lang asan ama nagbasulan niya. Ay, apo, di man lang kilabutan sa mga pinaggagawa. Anya lakit din. Ne. Apa yan? Agguuyong kan samatan, Mirna. Kung manatawa ka mo't ngagmaymay siya. Kasano mo ngamin, ni puring kano, rimwar idirabi. Ti pakada na kanukin nila kay na, kat mapanlagumatang iti asin ijay tersena, tagayam, napannakisin nabat iti lalaki na. Anya? Kat tidakas na, sinurot nila kay na. Aging gaan na danunan na ida ijay bakante aluti. Madamada! Ay, una yun da apuring. Ay, garampang at talaga. Ay na, unay kan, Mirna. Asino man ang tipadam amarites, anak adamagam iti dayta. Kat nilusing alakay, iso ti imbaga na itay naggapuak ijay balayda. Ay, salbag kakit di. Siyak ti mababain iti kasta nga aramid mo. Dayta ti kinapudno. Apay ko maamabain ka. Awan mo't dakas nga aramido. Anya nga awan? Apay, saan ay adakas dayta aramid mo? Kundi simba ka iti Domingo, ngam iti Lunes aginggat Sabado, dayta lama pa nagsipsipo, ti mapaspasamak iti biag ti tao ti aramidam. Anya lakit din aya antong. Jesus, awan serserbi ti pan nakisimsimbam, no kastamot ti ugalim. Nagalas akitaan, Mirna. Oo, rabi eh, gamada ka pa lang dito, bagbag na, si kamer na. Ayun tata, naggapuak ngamin dito ayan ni Lucia. Ay, kasta ay ha. Sigurado, nagtutungit kayo manin na niya. Anya? No saan na tong 8:41 mo no binggaw. Nagadumit asaludsud mun alakay. Salsalod-sodek lang ba, sigaki di ba? Anya? Saan ka makasungbat? Kaya ta sa wanday ta, agsog-sugal kayo at talaga. Anya? Ay, awan na talaga ti serbe ti pan nakisimsimbam iti Domingaw. Gaputan Lunes, aging gat Sabadaw, aramidem mo't amay, nasan narumbang aramiday. No saan ka mapan makisugal? Mapan ka makichismes, ngorag malmalam. Apay, kasta ti aramid ti man nakisimba. Ay, kundi simba ka nga, nagalas mo't yung galay. Kanya laki day. Dayji alakay, tila maibagbaga na. At least pa'y kanyak tamakisimbaa ngam isungay. Ne,
Tada pa ilaang ti at least nga amom. At least ka dyan. Ha? Husto kit di ati imbaganaken ka, awan serbim akong di simba-simba, takas tama ti ugalim. Anya? Kundi simba ka, kundi pus ka iti agkakanat a Bible verses iti Facebook, ngam, ay napaklan ka mata chismosa, manugal, ken, no anya pa dita? Hay, may sakamay. Tila maibagbagam. Di ta ka man langan. Ti ko namgid de, mapaisuan ka iti ibagbagak, isuasaan mo akaya tatenggan, salbag ka! Nay, si Kamagayam Mirna, papanamngay. Ah? Ay, kwa. Di tala ang igid, nana. Siguro, mapan ka manan makichismis anya. Si kakit di mo't, nana. Saan mo't na? Ay, kano saan ka amapan makichismis? Sigurado nga raw na mapan ka manan makisugal daya. Anya? Idi kalman napan ka kundi simba. Ngam ita Lunes, mapan ka manan makisugal kan makichismis dita. Anya lakit din. Anya? Nagalas at talaga ti ugalim. Kundi simba ka, kas kada post iti Bible verse iti Facebook. Ngam no Lunes mataging gat Sabadaw, manugal ka kan chismusa. Ay una yan. Aging dadalos kayo mo't. Na, ibagbagakla ang tipudnoan niya. Ay hapaw, kundi simba-simba ka. Aguyaw ka pa iti padam a tao asaan ama nagsimba. Ngam kasta ka mag... Kanya lakit din. Ay no. Kunam lagi no anghel at masabat ko. Puraw mat ngamin amin day takawis mo. Anya? Ay na, agsaysayang ka lang iti oras mo ang mapapan agsimba. Kundi simba ka, Ne, apay ngay akas tamot tin tibagbagam. Wan ta kundi simba ka pailaan. Kan, nadamag ko, nga ibagbagam ka no iti abasiganan sen sa memes ti popos ko iti Facebook. Ha? Anya ngay kung matibibiyang mo no memes ti popos ko. Oy girl, at least pa dahil ngay popos ko. Ngam, dagiti ipopos mo a Bible verses, ha? Pos ka pos. Ngam di mo may apply, di putput no abiyag. Ne, anya ka din dagita ngay bagbagam. Sois, ha? Kunwari ka pa, ha? Akala mo, hindi ko alam. No kasto nga daw ti Domingo, nakabado ka iti kasta. Diyan ko namlano saan ang managbasol. Ngam kalpasan mo, di pa nagsimbam, ay naapo. Chismis mo amin na chismis. Pangaasim ta saan mo adadaulan ti aldaw ko si kaabakla na galastiro pa na. What? Dadaul ka iti aldaw. Ay, nako. Talaga nga awan serbim asumanimba. Ha? Nagpunipunan mati na dakas. Day ta kinataom. Anya laki din, Diyos ko. Naraben ka Kasla madlaw adim magas ka man ni sugalan kalpasan ti pa nagsimba. Anya? Nagmayat pa dayta dress mo. Kasla dress ti awan pulos basol na. Awan sirbina ti kanayon mo pa nagsimba kunakmanan. Apay aya akas ta kang agsasao. An-anwan ka aya. Apay ti kunam san adim manon ti imbagam kano ide apasig a memes a nonsense ti ipopos ko iti sukmed. Oho, Mirna aya. Anya? Kundi simba-simba kang demonyo ka mo lang. Sugal kas kada chismes ti amo. Apay kastaya ti pagwadan ama nagsimba. Nya lakit di. Hay, di ta ka man laangan. Isardang mo, ti pa nakisimsimba, am tao mo na sirbina.
Kun sardagamot lang ti pa nagpo-post mo ti Bible verses, tara kababain ka lang. Ay, ibabain mo lang ti kinataom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Hello, Manang Brenda. Ay na, nagbayag kan asumungpat. Kano nagadumat kami di customer ko dito parlor. Kasla damot emergency nga ibagamat. Talagang at emergency. Oh, anya kumamatay nga emergency. A-graduate ni Dandan. Ka? Oh, di mo nang agtiyembagak. Nangag ko, sana katulang. Anya ko man graduate. Grade 6 lang, mat. Paggraduaran na. Kaya't kung agrampa iti graduation ni Dandan, paapalak ni Glenda. Ay, da ito'y tigatang agaw ninto no agradwar ka. Mayat mutlaan ka day. Anyamot day tangay, mama. Adamot siling-siling na. Sapi naglabaga. Ne, kat iso ti mayat, tapno masisirap day ti Brenda. Nininang ko a Brenda. Sisirapak man inton aldaw ti graduation mo. Day di aninang mo. Anya? Mabisina kun, mama. Ay aguray ka, tasaan na pala nakagatang iti heels ko. Ag-heels ka? Kigtutok day di aninang mo. Sa dino nga ta tinagmayat a paggatangan iti heels. Puro maglaparakan katigat-gatangan tan. Jay ngay mat usarak nga graduar, mama. Nakagatang ka din iti usaram nga graduar, Carla? San pa'y nga ron? Si Kangay. Sapatos pailangan ang isit tinagatang mi. Nimot mama ngamin. Bado na lang ang tiginatang na. Ni mamakmat, kat agrentalangan iti pagbado na. Ay, apay nga ta. Kaslasan mo tan ngagtungtungtong ni mamamkin ni mama. Diyak man na mo. Dandan! Ha? Ay ayaban na ka ni mamang mo. Apay mama. Umay ka man ditoy. Agay ay ayam kami pa kin ni Carla. Umay ka ditoy. Diyak kayat. At the ice cream. Ha? Ada ka no ice cream? Ay, agawid akon Carla. Umay nakmat ikan iti ice cream, Dandan. Wen, aguray ka dito itayalaan ka. Anya ter aramida mi jay. Agay ay ayam kami kin ni Carla, mama. Saan ka amaki ay ayam kan kuana? Apay saan ngay? Basta, saan? Kitno ni Carla ti BFF ko. Anya a BFF? Best friends forever. Ay, mama, jay ice cream ko ngay. Urayan ta jay lumabas nga agla ko iti ice cream. Kunam nga da ice cream. Ne, papanam? Mapanak makayayam kin ni Carla. Awan mat kayam ice cream. Ay, agsubli ka dito'y Dandan. Saan ka narumwat? May isa, dua. Apay ayasan mo kaya tama kayayam kin ni Carla. Gaputa saan ko a BFF ni mamana? Nawatam? Ay na, nasapan sa una ay ngagpapintas ka. Kat makalawas pa imat sakbay ti graduation dadandan. Siguraduak laeng. Tadyak kayat apangitak inton kaaldawan ti graduation ti anak ko.
Wan ngam no cutex sak itan, dagiti kukom, ang mga numatuklap da, no aglabaka, kanaginaw ka, ay nagalaston. I-double layer mo nga min atap no saan amatuklap adagos. Ipapilit mo? Jay adda design na ti kayat ko a cutex. Jay kalalagdaan. Nanginatigas jay. Ay bayadak, anya kalakit din aya. Alagpili ka nga rudan, no anya akulay di kayat mo a cutex. Siyempre, jay sexy Anya nga ruda kulay. Agi-rekomendakan ata si kati expert iti kakasta. Ay jay classic red, tibagay kan ka. Red? Oh, sige, day tangarudeng. Agbuya taman iti karton. Dandan. Sige, agtugaw ka dito'y abay ko. Ang mga nagungot ni mamang mo dandan, numaamuan ng adda ka dito balay. Awan ni mama. Napanan na, Mapan ka no agpaparlor. agpaparlor. Kat mabayag pa'y mo ti graduation. Dandan. Si kanta agpili iti buyaan ta. Sige. Iawat mo kanyak day ta remote control. Nina, agpapintas at talaga day babae. Agasam man, agpaparlor pa'y gayam. Sana balit, adamot ang gown ko. Ay, una yan na nagsakit ibugod ko. Yun at ko pa'y manbiit. Apay asim mardeng ka amang cutex kanya. Ay, ni manang mat, aginanaag mat, itayak pa'y anagadumog amang design, karagito ko kom. Kat agbayadak mo. Un angem nagrigat mo dahito ipapaaramid mo kanyag. Agasuman, tasabsabong tikayat mo a design dahito cutex mo. Sabsabong nga dabulong na. Agasuman dahita, apanang parigat mo kanya. Mabalin, akabilang pa'y itisiit na. Siyempre, rosas ka. Oray may salaang asiit. Ay, patayan nagsametan, manang. Nagapamay. Lakay, kitaam dagito'y kukok. Ay punay mo tinalabagan ang nagita cutex mo. Kitaam nga min analaing Manungay ti pa nagbayad mo iti dayta. Kitaam ko na, agdamag ki din. Tanya ko mati makitak. Nangina siguro dayta pa ng cutex na kanya. Kitaam adda design na asabsabong arosas. Adda bulong kan siit na dagita. Musta nga na. Ay, sumron sa amot tintikin na brinda. Ingkakit ang lutong. Anya? Ay, nabanbanno ka nagtrabaho. Siyak pa lang tibaw mo nga glutaw. Maperdi nga ro dagito'y cutex ko. Sa anak amabalin nga aginaw, agluto ko naglaba, aging gaasaan amalpas ti graduation ni Dandan. Mama, nakaturog matin ni Dandan dito'y sofa. Ayun, kasano nga daytan. Baybay antan amaturog laangan dito'y balay. Ay saan mabalin ang mga nubirukan day balay da. Mapan ko laangan ibaga kada mamakan papana ang nakaturugan ni Dandan. Ay apay nga ramidam dayta. Saan ka mabalin mapan dita balay da? Apay nga min, mama. Ay saan nga mabalin? Si kangaruden at timang ibagakin ni mama na. Total, kumarimat. Nagkunakan ka? Saan kayon nga agkumarit? Ay saanan? Ay, agkalaban kayon kinininang ko a Brenda, mama? Napananangay ni Dandan. Di nakitaan iti kasta tadya ka mo.
Inununampay ngamin dito, nagpapakyotics kay. Siyempre, graduation gayam ti anak ko, Jackie din nagpapintas. Kahit ayan na nga ron ni Dandan nga eh. Ay na, daydi at talaga nga ubing, tila papanan na. Intabiro kay. Pangbiro kan tangay, Kaya di tabalay ti kaya ayam na. di ta balay da Carla. Kanya pa'y ngay. Ay na, amom anabayagan asaan kami nga agtungtungtong kiniglenda. Wala, siyak ti mapan. Saan ka mapan? Kahit kasanong oras ni Dandan nga eh. Kaya na eh, inya oras ay. Mama, adda ni papa ni Dandan. Imbaga man nakaturog ni Dandan. Wan, bagkatan na kanon. Marig Linda, iyawid ko ni Dandan. Aywan, sige. Pasensya, ta nakaturog mo ito ni tabalayaw, maray. Aywan, yawid mon. Mama, apay adi mo kaya't asangwan ni papa ni Dandan. Ay, agulay magkakarla. Ing kakidilo ka tanjeri daw. Unay ka dayto nga ubingan aya. Tanapan ki dinaturog ijay sabali abalay. Awan ka gayam dito balay, di napandita balay, ti karoba. Ay dinakpabasulan. Panaw-panawam to mga men. Ita, agreklamo ka, asaan mo anasang petan. Napanak nga rod nagpa-cutex. Apay asaan ka makauawat aya. Ulit-ulitam ti bagbagam. Ita, asino nga itagin now? Siyak, tinaglutaw. Maperdi nga rod dayto'y kukok. Nangina ti pinagbayad ko dito'y. Iso nga ka naginaw. Nyalaki din na yate kastoy nga style mo. Baduy, anya mo day taabado nan. Sapay nakahils. Di nang samot ang mungay pag na. Mama, intan ang tugaw. Agure ka man. Ay, anay ko. Nagsakit mo dagit ako kung mamaisagi dito'y kudil ko. Nagatidog ngamin. Kasla ko ko ti witch. Anya ang witch asasawamot. Kasla jay binuya mi kin ni Carla. Nga the witch na. Akas iti day takukom. Mama, parta kamot at imagna. Tadatan dito itang nga ti stage. Agulay ka to, nilagbigat mo, ipagka na dito yung ko. Ay, sus, mama. Mabadda ka mo day tagawn mo. Ay na, napisan nga tigaw ko. Ha? Nagatidog tumat ngamin. Natukol pa yun to heels ko. Kaba ang bainan. Hala, nagatidog kayang dagiti ko ni mamang Dandan. Wan nga rod. Kasla kukuti ang gagamok. Hoy, sika! Kaya't mo tagamudan ka bakbakutan. Ay, apay binutang mo nga dagit ita tao, mama. Ibaga na gayam nga gagamudak. Kato nagatidog mo't ngamin nga agpaiso dagiti kukom. Agoray ka man, talumabas dito'y abay tadakar lakan mama na anay babain ijay tengat iste. Isuro nak itipag na akarla. Tani, mababain na kay parang da iti rupa. Apay nga'y akal kalubam mo day tarupam. Asina ko tinagsao. Siya, mabain ka, anatukol day tahils mo, kan napisang pay day tagayadan tinagatidog agawn mo. Mama, apay nga papaam ni Ninang Glenda. Apa kaya mo't? Kung na madakas ni makiapa, apay nga isika. Ayun anya. Ay, kumari Glenda, agawid kayon. Wala ka na ibabainak mo to. Ay, kit agigidan tayon aguray, awaga nila kay ko, taglugan tayon ijay tricycle ni. Mabalin, mare. Katuan si kakit dim. Sige man nga rod, mare. Thank you,
Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, Donya! Pero may matarag dalagkalan din grown one. Eso nga rod, asikat inayabak amang manicure kan mang pedicure kanya. Tada ito'y ti paglaingap. Ay! Expertise ko na manang nanen. Katuan, si kalatan ti makaamo no anya ti bagay ti agpa-birthday iti anak na. What? Anya? Ano? Agpa-birthday ka? Ni Junjun ko, am-amaw jay burida ka. Ay, katuan, jay pogi at teenager ka na yun ko amalabsa na makibas-basketball dita plaza. Ay, aguray ka man. Kaano ay ti birthday na? Inton Sabado nga rod. Ay, kati karot ka pipintan sa na manicure, ken pedicure di aramide ken ka. Manang naneng, aguray ka man, ha? Ada ka di sa gana yung apansit. Nagchip mo tanday tapansit. Para marigrigat mo day ta. Ha? Ay, wanan niya. Spaghetti nga eh. Ay katado Fruit salad. Ay na adaw. Ada ka di litson? Damutan ati fried chicken. Ay na! Masosi no dalitson. Sa mo pangalngalan iti mansanas. Ay sosi manan. Ay, aya. Ay wan. Ay, aguray ka. Ada mo ka mabalin mo apagorderan iti litson. Aguray ka. Ited kung to no madamdamaken ka. Taawagam. Ay, one man nga raw. Tapno mas social ti birthday ni Junjun ko. Ala, rugyanak nga rudan alinisan dagiti kukuam. Agoray ka, agpili ka iti kayat mo ay kulay, iti cutex mo. Lakay, ikanak man iti limagasot. Ano maya tili magasot? Pagbayad ko, ijay bakla ng manicure kanyak. Abay, awan na ba tiniti loan mo? Pagpalingkik day jay iti handa ni Junjun. Igatang mo amin? Ay katwan na tapno bungga. Malaikan na kun Oh, masapul pa'y ngamin ay habungga. Tapno sikat nga road. Ikan na kun iti limagasot. Tani agur uray ni bakla. Ay nyalakid din aya. Nagadungaminan nga amo mapagastuan. Thank you, iti dito inbayad mo kanyag. Sana bali anangina. Tanagmayat madagiti ko kom. Sumilang-sumilap ko naman. Sigurado ka, asan nga tuklap adagos ti cutex na? I'm sure. I'm strong, I'm sure. Ay na, makatawan day ta sana matuklap. Aywan kayam. Anyang oras yung birthday ni Junjun mo? 10:00 inton Sabado. Umayak to, Ay, katwan umay ka. Salad, spaghetti, lechon. Anya, atapay litson. Ay, wala. Tapno mas bongga ni Junjun. Ay, manungay amin na kita sa gana na. Iso nga rod, akwin-kwinta amin. Ay, di ko lang nga rodan. Anasasayat no da tayo langan ti agsasango. Ay na, agparti tayo langan iti manok kapag sasanguan tayo. Tapno saan nga adu ti umay, ay sus nagastos.
Agdal na ka man mo't si Kasimon. Na. Nakaplano lang arod abinan. Nakalunak pa yun. Ipilit mo manan, ti kayat mo. Kahit umanay nga rod, data inutang mo, apag handa na. Kanakan, mabalin ang nayunak di inutang ko. Ay katwan ante. Nayunak iti 15,000. Ne, anya iti paggastusan nyo. Di nga road birthday ni Junjun. Saan ka di nga umanay di inutang nyo 20,000? Kurang. Kano nagngina mo tigagatangan ita? Ay pudno day ta. Kat, nayunan nyo nga rod. Ay katun maitad mo ka di itan tapno mapanak agpalingkin ton bigat. Ay katwan ante, mabiit laang taagbilang ak. Enton bigat, kadwaan na ka mapanagpalingki iti saganam iti birthday Junjun. Ni daddy ti kadwamon, mama. Ay, jak kayat akadwa ni dadim. Nagkuripot. Yakpay nakaimbitar ka dagiti bisita. Dagiti babarkada ngay. Yakpay ida inayaban. Ay ketik samlat ta idan Yakpay nayaban dagiti teachers ko, mama. De, apay. Manu amin ti imbitaram aya. Aming amok, mama. Amangan mo't no kurang ton jay saganam no ayabampay dagiti teachers ije iskwelaan nyo. Kit ko naman abong ti birthday, mama. Jakki di ayaban idan. Nagdagsin mo tindag ito ginatang mo, mama. Ay, san kan nga reklamo, tasaganam amin dagita. Ay, mama. Tumagas naman dita. Sa dino, Dita paggatangan di sapatos. ay hagtala ka man, an-anuam ti sapatos. Awan pa regalok mo eh. Nagadua sapatos mo ije balay. Daan dagijayin, mama. Igatangan nak mo tinay ti sapatos ko. Isun ti regalom kanya. Iyan anay ko lang aruden da iti kwarta, agpagatang kamanin iti sapatos mo. Sige na, mama. Intag kita. Baring ada na kasale. Si Kajunjun tila pagkasgastusam. Nagmayat na iti sapatos ko, daddy. Naglagan nga ipag na. Nagpagatang ka man iti sapatos mo. Italaang mo ita birthday, daddy. Oh, manuman ang tigatad na data. 4,999 lang mo, daddy. Anya, nagnginan. Mapanak man langin makibaskibulan. Na, ay pasikat mo laman nun. Inton maumaam, agpagatang kantumanon. Dito yung manlangan nga iparabaw day talitsyon. Auwan, di tatang nga tilamisaan. Ay, naneng. Nagdakal mo tinay in order mo alitso. Ado kayam ti bisita mangan. Ne, nagadumot na nagilisumangpet a bisita. Di mo pa'y kayat. Bongga kan sikat day ti a birthday ni Junjun. Ay, agasam ti gastos. Umisem ka kadi. Birthday tay anak mo. Nakamisuot ka. Tuladem day tagkat katawalit yun. Anya? Ne, apay ngay taawan mo ting kabil daman sanas ijay ngiwat na toilet yun. Ay aguray ka man, tamapanak mangalay ti mansanas. Ne, ada ka mat. Oh, ulay si ka. Ada ka man. Naimbitaran ka ay ha? Ay, katuan. Apay, umayak no sana ka na imbitaran. Oh, sige nga, naimbitaran ka. Ay na, sa anak laan naimbitaran. Siyak, tinagutangan ni Auntie Naning iti kwarta pinagsagana ni Junjun.
Oo, apay. Di mo ayam mo, asyak tinang cutex kadagiti kuko ni naneng. Isu nga oray dagiti kuko na. Ket super bunggations. Ni, dagiti samot ang kakabsat mo, dagiti sumungad. Aywan. Inayabak dagiti kakabsat ko, kan dagiti asawa da. Intugot na matan dagiti anak da. Ay, nagato kayon? Kat, adugayam ti saganan ni John John. Ninsapay nanang kung tatang mo di kibkibinan ta. Ay, aguray ka man, tayo nakagbiro kiti pagtugawan da, di ta kapay. Di lang mabain mo't na ito'y abakla. Inayaban na mo't amin na kiti kabagyan nan. Kat saan mo't nga iso ti ag-birthday. Ita manday ta abakla. Nagado ti inayaban na kakabagyan na. Isudan ti nakapila, iji pilaan. Wan nga rod. Ay, isumat na itanadlaw ko. Manipod kalakayan kan kabakatan, aging gakaubingan. Oh, imbag tawan tintugot mo kabagyam. Mabainak mo't ang agayab. Ay, ingam aguray ka man. Nagkakalmutan na itahambag mo. Kas kalagbiyahe. Sa dino ayaw ti papanam. Dito'y lang ti papanak. Pangyambagak itiyawit ko na ito'y. Ay, nagdakalan nga'y. Ni, katsulitak ta saan pa'y mo't anakabayad niyan tinaning iti utang na kanya. Ha? Ay nalakay, kasano da ito yun? Di nakman kuyutan nga ipan ni Jelingad. Ay, kurang ti handa. Ay, ikit na nagadumat nga minti imay abisita. Awanan ti kanan dagiti bisita ni Junjun. Interon sa matin na barangay ti imay. Ay, inayaban na pa'y nagiti kakabagyanda. Kasano da ito yun ngay lakay? Di nakman pagpanunutan. Tulungan nakmat ang agpanunot. Oho, basol mo. Apay nga men taging bitar ka. Nakatatuda pa'y. Ay na, mabain na kaon. Kita man eh. Lagi ka anakam. Isulangan tiraramidan na ti agisupsupo ti yawid na. Aywan, aguray ka tayo nakanawaan. Kasan ang makayawid ak itilitsyon? Nagaduda mo't nga giinagaw. Mirasol, Tiyakpay na nga ante, mabisina kaon. saan ka pa yanangan? Sigurado ka? Saan pa'y nga ron? Kano nagadun tinsupot mo nga yawid mo? Ay na, may sasupot lang nga igaduday di iyawid ko. Adupay ti bisita asaan anangan. Ay na auntie, dinakbagan iti kastata ni. Utang mo ti pinaghanda ni Junjun. Bakit? Nakaluto kan? Day tala ti pagalisto mo, ti agdamag iti makan. Ne, apay man na bakaungat ka. Awan ti may luto. Kita man day ti pagbagasan naibusan. Na, awan na pulos ti bakas. Ken awan kwartak. Auntie! Ne, Umayak man nagsinger! ne. Yay ka nakam. Umay na kan singirahin. Rumor ka, ibagam nga wanak. Na, unay kamatayin. Pagulbudan nakpailag mait. Ingkanta na'y awan pagbayad ko. Ay, nyalaki hindi gastoy abiyakin na ya. Ni auntie, umay kong singiran. Ay, Anya ako Jakmot maawagan ti number na. Ay, kuha ka na ka, nadanapanan na. Teteksak ngam saan mo't nga reply. Ay, awan nga ro dito'y balay. Kaano as sumangpat? Ay, iyak ka mo Ni, apay kasta ni auntie.
Ibagayo nga aglinipat kami lang nga agkabagyan. Naskan abayaran na, di utang na. Mama, agbayad kami kanon di school. Bayad kayo la, bayad! 5 gasot lang mo di bayadan mi, mama. Awan kwartak, dumawat ka kinidadim. Kunana, si kakano ti pagbayad. Ay na, siya klaminan. Ada kano kwarta na king ka, mama. Anya ka day taon. Ayan na aya. Ada di likod, mama. Simon! Simon! Ang sarita taman! Siya klaminan ti pagdawatan nyo iti kwarta. Adaya impadulin nyo kanya. Apay aya. Ako'y ka lang di tayo. Ne, tanya ko mga itaramida. Siya, kaasiak ngagpampanunot no pangalak iti kwarta pagbayad iti utang ko. Ay, ket basol mo Nagkunangamin ka, ngagsaka na ka iti nagkado. Ay, sus, awanan ti gatang mo iti kanen tayo. Ay, ang problema ka talaga. Oh, anya ita, datayo ti nakakaasi. Kalaban mo pa yan nakakabagya, magraman ti ka na ka managutangam. Kung nagtumot kan ka ngamin, ha? Simple lang ti sagana ni Junjun, angam, ipilit mo matagpasikat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.